Henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第2章第13节到第15节，逃往埃及。Sepuluh ini saya patas mati, tiga tahas peran, tiga makan telur kenai ni pitak sau tiga makan 5 kenai, kedulik ijipu. Babawada ka dahiya do, tay, mtakita sepi yusihoan ka senggugulan taulang ni lemengaw. Tutoy, atas kedulik ijipu ka laki lebenaw ni bubu na. Anik hiya, pitak ku lemengaw sunan. Yasa, hiludi o, miing laki lebenaw, papahakilo na msa. Kaya do, matutoy ka yusiho ni, dasun na kaaman ka laki lebenaw ni bubu na, kedulik ijipu. Bitang mahokin ka, hiludi o, menik hiya. Sau ni o, kika papabalay lang nangaw haulang penoda na ampawala kali lemengaw. Wada mo sa palawa pah ijipu ka laki muda. Msa.